Slučaj misterioznog nestanka i ponovnog pronalaska Lawrencea Badera ostao je nerazjašnjen do dan danas. U doba moderne tehnologije nestanci se brzo primete, dojavljuju i prijavljuju. Isto tako se lakše pronalaze ljudi. Međutim, nije uvek bilo tako, a slučaj Badera zaista je pravi primjer bizarnog nestanka. Prodavac kuvara i posuđa i strasni strelac Bader ignorisao je te 1957. godine nekoliko meteoroloških alarmantnih upozorenja o snažnoj oluji koja je dolazila. On je, uprkos upozorenjima, iznajmio čamac dug 14 metara, poljubio svoju ženu Mary Lowe i otišao da peca na jezero Erie. Njegov brod pronađen je sljedećeg dana, teško oštećen i bez vesla. Svi su zaključili da je Lawrence poginuo u oluji. Pretraživali su jezero, ali tijelo nisu pronašli. Bader je u trenutku nestanka imao 3 dece i trudnu ženu. Pošto je proglašen mrtvim, njegova supruga je od osiguranja dobila $40.000 životnog osiguranja. 8 godina kasnije, porodični prijatelj je u Chicagu sreo čoveka koji je izgledao potpuno isto kao pokojni Lawrence. Dvojnik se zvao John Fritz i bio je poznati televizijski i radijski voditelj iz Omahe. Često je komentarisao rvanje i bio je osnivač brojnih nagrada u streljaštvu. Rekao je da ne zna ko je Bader i da je on John, koji je odrastao u sirotištu i proveo 14 godina u vojsci pre nego što se preselio u Omahu. Pristao je na test otisaka prstiju, koji je sve šokirao, jer on jeste bio nestali Lawrence. Rekao je da se ne sjeća ničega i da ima amneziju od nesreće. Tada je nastao pakao za sve. Osiguranje je tražilo da njegova supruga vrati novac. Žena ga je ostavila, izgubio je posao na televiziji, a drugi brak njegove prve supruge postao je ništavan. Život im se ponovo izokrenuo na opačke. Da stvar bude još gora, Bader je ubrzo preminuo od raka jetre. Do dan danas je ostalo nerazjašnjeno šta se tačno dogodilo i da li je Lawrence zaista potpuno izgubio pamćenje kao što je tvrdio.